Рахмат. Мындан мурда илгериле деп айтсак болот. Раматылык Даркүл Күйүкова эже дүйнө салганда ушул Кыргыз драм театрында коштошуусу болуп калды да. Анан Рахман экөөбүз келип катыштык. Эжени жайына койгондон кийин үйгө, менин үйүмө барсак, Жамбыл келип калыптыр, Жамбыл отуруптур да. Анан мен Жамбыл турушуп калдым. Жамбыл, неге отурасың бу жерде? О, эженин похоронуна неге барган жоксуң десем, эмне болду деп калды. Ушундай болуп эжени коюп келдик. Ал жерде Сабира Күмүшалиева ушундай элдин жүрөгүн ооруткан укмуштуудай сөз айтты. Залдагы отурган элдин баары ыйлады деди. Себеп эже ошондой сүйлөдү. Эмне деп айтты деди эле, мен айттым, Төкөлдөштүн 4 кыз элек, Тигилөккө кеткенде дагы Даркүл сени бир туттум эле, саганы тирек туттум эле, эң улууңар мен элем, мен кетсем болот эле, жок мен эмес, үчөөң кетип атасың деп, ушундай катуу сүйлөдү эле, залда элдин баары ыйлады деди. Десем Жамбыл айтат, кийин мен деле элди ыйлатам дейт. Не деп десем, аралашта төртөө элек, эң улууңар мен элем, Манас менен Рахман өлгөндө анча болгон жок элем, Абдылда сага жаман болуп атам. Десем эл ыйлайт дейт. Рахман өлгөндө мүрзөгө барып коюп атсак, биякта турган балдарга шыбырайт имиш, мен сценарийим боюнча кетип атат деп. Мен Рахман менен биринчи таанышканда 86-87 жылдар болуш керек. Ошто филармония жаңы ачылып, анан баягындай ар кайсы жерден бирден экиден артисттер чогултуп ачылган. Ошондо Раматылык Жаныбек экөөбүз бирге барганбыз. Ошто филармонияда биздин филармониянын концерти бар эле. Анан үчөө таанышабыз, Жаныбек экөөбүз менен таанышабыз деп келип калыптыр. Мен Манасты мурда тааныйт элем, Рахман менен Жамбылды көргөн эмес. Келишти, концерт бүттү, үчөө басып келип биз менен учурашып, Манас тааныштырып калды. Карасам Манас анан ушундай бир узун, супсулуу, кара муртчан, чачы тармал Леонтовдикиндей. Ушундай неме бала экен. Анан дагы бирөө турат. Чото мындай башкача, ал кезде бир печка салган усталар болчу эле. Ошого окшош бирөө турат да. Ичимен ойлоп койдум, ушундай да кейпи суук артист болобу. Көрсө ал Жамбыл экен. Ошентип таанышып, мен филармонияда 6-7 жыл иштеп калдым. Андан кийин чогулуп биз баарыбыз чогуу жүрүп калдык. Эсептесем туугандар, Рахман экөөбүз 33 жыл жүрүппүз. Мен Рахманды кеп кылып да, эскерип да, айтып да бүтө албайм. Кыскасы, башкасы өздөрү жөнүндө кандай ойлойт билбейм. Рахман менден акылдуу, менден сабырдуу, менден керен жигит болчу. Пендечиликте кээде таарынышып калышат элек, бирок бири-бирибизге айтпайт элек таарынганыбызды. Ошондо да чыдабай кетип, мен айтат элем, Рахман, сен мага таарындың, таарынып калдың, же таарынып жүрөсүң десем, ошондо да кебелбе. Жөн турчу, келе согууда киши таарынчу эле деп койду. Мен Рахман жөнүндө эскерип сүйлөп чыгып кетейин десем, балдар бир интермедиа ойноп бериңиз деп атышат. Аны аткарбасам болбойт.
атаңды. Ассалаумағалейкум. Мен барып келесің. Бердім. Шошып кетіп, аузыман алғанда шошып кетсем не болады? Өйде тұрыңыз өйде. Неге? Нар басыңызшы. Бияқа басыңыз. Басыңыз, Так, бері басыңыз. Бияқа. Отырыңыз беке. Так, жақсы. Не oldu? Мовреки сол бұт жақсы іштебей етады. Қандай? Срочно тексеріс керек. Мұнан бәкіріп. Жүріп аласың. Ақсақал, Мовреки бұт 3 жылға жетпей чиріп түсет. Taş oğuzuma otur. Neге çirip düşüyor? Как врач қатар айтып атам. Чиріп түсет. Как буттun iyisi katar айтып koyunca. Нормальный бут. Левый басат, правый басат. Нормально. Мен сізге айтып атам. Врач қатар айтып атам. Дағы бір жол ескертіп қойын. 3 жылға жетпей чиріп түсет. Неге çirip? Мұны тез араның ішінде алмаштырыш керек. Қандай? Алмаштырыш керек. Buttu bu. Қайсы қылымда жашап Karavaşın hele cüt karavaşın da ta. Жоқ degende ukol sayam, darlayım dep koysan bolayla na. But almaştırıp yürgenin nesi? Ақсақал, азыр бұт емес адамға тиешелі любой мүчені алмаштырамыз. Түсініп атасыз ба? Қандай? Адамға тиешелі болған любой мүчені алмаштырамыз. Любой мүче. Адамға тиешелі болыш керек та. Любой мүчені алмаштырамыз. Как врач қатар айтып отыр. Любой мүче. Врач қатар айтып отыр. Айта беріңіз. Точно. Точно, брат. Любой мүче. Левый. Врач қатар айтып отыр. Адамға тиешелі болған любой мүчені алмаштырамыз. Любой мүче. Koy oturan da. Так, айта беріңіз. Buttum ne kılasın? Айтыңыз, Buttan айтыңыз. ergeğirsine. Айтыңыз. Buttan başka mende bir müçö. Так, Novo. айта беріңіз. Neme? Айта беріңіз, айта беріңіз. Koy bolbaydı iken koy. Неге болмайды? Koy. Ой, болады ақсақал. Bolbat koy. Jonga yürüyorsun ne kılasın? Айта беріңіз деп атам. Орны жашырсаң өлім ашкере болады дейді. Ağını айтқанdan göre ölüp kalgan жақсы koy. Айта бермейсің. Айтпайым деп атам. Айта бер. Айтпайым. Айт деген айта бер. Болбайды деп атам. Болады, неге болмайды? Болады. Кемпірім ұрышады. Қаяқтан тауып келдім десем не деймін? Кемпір демекші, бала шақа бар ма? Кемпір болғанда ең болады да. Бірақ алар бір ерде емес айтып қойын. Жоқ, қаяқта? Турцияда, Россияда іш қылып атыр. Кияқта. Еме, мұндай... Тапқаны жақсы, Құдайға шүгір. Қатар үй алып атшат, қатар машина алып атшат. Машинелерін айдаған киши жоқ. Үйлерінде жашаған киши жоқ. Жөнеле қаролчу болу біле отырамда. Ақсақал, жақсы екен де, қарашы, бала шақаны иштеп атқандан кейін, ақшаны тауып атқандан кейін, Мовреки бутты алмаштырып қойып 6 секунд ақсақал. Мында қалауыз, ақсақал. Менде американский $1,500 бут бар. Ушыны саламыз. Саламыз, ақсақал. Менің ушу жашқа келгенде $1,500 бут алмаштырып. $1,500 үстіне азырақ ақша қосып, 2 жыл қалып балдар көп қойғаны жақсы емес бұл ғой. Ай, ақсақал, өлгенге шашпаңыз, ай, жаман жұмот емекенсің ғой. Мындай, болып тұр. $1,000 японский бут болу. Болбой. Мінеге? Мұнобул бут өзі советский. Да? Жоңға жүре берсін, не қыласың, ай? Болып тұр. Окончательный. $500 китайский бут бар. Мұны салбасақ болмайды. Ақсақал, мұны сөзсіз салыш керек. Чиріп түшіп қалады. Мұны салыш керек. Салбаса болмайды. $500 китайский. $500? $500. Китайский. Китайский. Анне арзан, не, жыттан ау? Ой, жоқ. Қаяқта жыттанады. Өткенде сізге оқшаған бір ақсақал келген. Так. Ана қыздар ақшасы бар бұ, жоқ бұ сұрап айтырып бұтты салып қойыды да. Анан салып өткенден кейін ақшасын төлегенге келгенде ақсақал төлей алмай қалады. Анан қайрат шығарғанға тура келеді да. Ошо шығарып атқанда бұтының үчін мындай бармағынан кичиден сынып қалып тұр, мындайды.
Barmak ele mi? Barmak ele. Atak basa. Atak basa atak. Bassa bu oldu da annemine. Barmak mine baypak gibi. Oşa da. Biletik sıkı. Buna uşunu salmasak olmayı taksak. Söz salış gerek. Doktorlar şu yette bile karma alsanar bu oldu. Oy bilen koy. Salan aksakal işini. Birinci salgandı koyadır. Sen mınday kıl. Sen birinci barı oşol tavarındı ap gel. Yem koyatırsanız. Ey al tavarda ap gelgende mine bari bir sizge jagatta. Ey hazır ap gelip durup muamılacakka tiyakka biyakka bak getip kalbağın. Özüm muamınday kılıp durup salıp verem. Uktun bu. Lar getip kalma. 5 sekund. 2 minütte gelin. 1 minütte bak o. Özüm ap gelip muamınday. Sorun kıl salıp verem. Hazır ap gelip. Oğuzuna tükürüvürsen arsalanda vatkan. Usulenler bolup kaldı. Bayın saka varsana ne bu oldu? Sayam de ver. Oy. Valla. Mınday basçı. Bunun kolga. Ey canele men aytvatkandı ne makul boluver dese siz ököz talaşıp atıp men aytvatkan buttu daha biri gelip alıp ketip kalıptır. Anan. Anan emi orduna uşunu salabız. Buttun orada kol. Karra başını tutan. Oşanda kantip basın. Oy bolu taksakal. Oy lan çocuğum. Oy bolu taksakal. Butta karaganda kol udobnuy bolu. Sağa bari ver de sen salıp koyup akçasını alıp getip kal. Tak. Men basıp getip atsam bir jagın but, bir jagın kol. Bala çakan jürek düşüp kalmay bu. Düşmey taksakal. Düşmeyip hayır. Ey jakşı hem jokta gidin mında karmalap görsöküz ey buna karmalap mınday görsöküz bunu karmap görsöküz. Karmasak görsöküz bunu. Görsöküz. Karma vatam, gör vatam. Kol eken, but emez Ova. bul. Kol mına, gör vatam. Bunun jenskiydi ha? Ötele jaş gelindin kol ekene. Özüm kurdu kempir kesektin kolu olsa da meyli ölüne. Cap jaş gelindin kolu olsa men giyinem, çeçinem, uyak koy. Koy, sakalım örtlenip ketet koy. Hey aksakal. Koy deyim. Oy siz düşünmey atasın. Buna oynansanız. Oylonu bile atam. Hey buna barımız ayılda jaşayız. Doğru mu? Oo. Konsert gele, jakşılık toylar bolot. Göçöge jas gelse göçöge çıkış gerek bolot. Buna misal üçün men butunuzun orduna bunu saldım deyin. Buna göçöge çıgasız, arıktan attaysız, çöptü mıkçıysız, nazap ketmeyin. Cıgıldaysın. Tormuz. Anısı udobnu. Kolga kayardı. Bu but karaganda udobnuydu. Anısı var ya. Anan gempiringizge jaman görünüp, hey gempir çay ap gel. Ap gelip koygan çaydı kuyup verdim jaman görünüp oturasın. Buna jam başlap jatıp alıp ben salıp verip koysam. Gempiringiz ap gelgen çayın ekten çayını sekinden kuyup alıp bitim. Götürüp alıp uğray. Jakşı geçiyor. Ey udobnuydu. Udobnuyu gene. Hey gempir ben geldim. Açığı katıysa çağda bir çağda. Hey teptin de vaytal vaytal. Caş gelinin kolu bilen bir yerin kıtışıp getse tırmap koy. Cindi. Ey aksakal en başkısıçı. Bunu daratalganga jaman udobnuydu. Koy. Koy bolbayt koy. Sakalım örtülüp ketet koy. Qanday bolbayt? Bolbayt da vatam mesela. Bolat da vatam. Bolbayt da vatam. Bolat da vatam. Yok Hey men udobnuy qilib salqinatmayın. Bolbayt da vatam. Hey bolat da gerek bolat da. Mine Bolbayt aylanayım, bolbayt uçaylanayım. Uqu vatam. Kantip balat aylanayım. Bolat. Özüm kurduğu gempirdin kolu olsa da meyli. Cap caş gelindin kolu olsa. O bolsa balıp turda. Ve men ta namaz okuyun büce keşke taharatal otura verem başlayayım. Hayatırsan hey. Avcılı'da İmankolov, Kırgız Respublikası'nın el artisti Narımbek Moldobayev.
Такси Москва Казахстан. Чек арага күндө кечинде чыгабыз. DVD, TV, MP3 жана AUX. Биз менен ыңгайлуу 15 жылдык тажрыйбасы бар. 10 жылдан бери чек арада каттап иштеген адистер. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп же жогото алсаңыз, чек арадан жардам беребиз. Чалыңыз +7 980 423 68 83. Акыл.